Pemirsa Krama Bali pungkuran puniki sayan ulang kayunipun ngemargiang sastra miwah dresta balikuna. Ring tengahin ab jagat sane aur tanpa wata sekadi manggin. Ake krama muali ngemargiang dresta balikuna sekadi membayu oton. Pari krama bayu oton majang umat jantan metiosan nganotin pawilangan embasipun minekadi sane embas ring rahina sani secara repaing kepatutang membayu oton ring sisin telabah miwah ring pewaregan. Pungkuran umat Hindu nenten malih ngemargiang pebayuh oton ring griya. Sakewanten makeh umat Hindu sane ngemargiang bayuh oton ring jero wiadin puri suang-suang sane kapuput oleh jero mangku. Bayuh oton kemargiang anut ring rahina embas sang sane kaupacarain. Jero mangku gede kayangan bajang kesiman iwayan kandre be anguningayang krama patut ngemargiang upacara bayuh oton apisan selami maurib pinaka usaha naur piutang karma. Jero mangku gede kade sane serahina ngemargiang loka Palesraya bayuh oton ring Denpasar pagah ngemargiang upacara bayuh oton manut Dresta Bali kuno sane kapolihang saking nabendani sane sampun ewate ide pedanda gedeaan saking griaan klungkung. Punika mawinan umat sane membayuh oton pacang kaupacarain ring rahina embasnyane nganutin pawukon miwah wewaran. Indik bebantenan wiadin upakara sane kawigunayang kaanutang ring pawukon miwah wewaran sang sane membayuh oton. Minekadi majeng umat sane embas ring rahina cane cara pahing bayuh oton patut kemargiang ring sisin telabah ring puargan miwah ring merajan. Santukan umat sanembas ring canis cara pahing kaingkupin oleh ide Betara Brahma, Wisnu miwah Siwa. Satios punika mabayuh talar kemargiang ring margi agung ring ajang pamedal jero suang-suang. Jero mangku ngewohin nyabran Banten patut kedagingin sekar sia warna, wowohan sarwa sia, santukan canis cara urip nyani sia, pahing talar urip nyani sia, indik ayam sani kawigunayang, wenten tetiga luwire ayam bing katur ring ide Betara Brahma, antuk genah melukat ring puaregan utawi pawon ayam selem katur ring Dewa Wisnu, antuk genah melukat ring sisin telabah miwah sane ring merajan ngawi gunayang ayam bing Brahma katur ring ide Betara Siwa. Maka tetiga ayam inucap kepanggang ngeraris kapukang-pukang. Pukangan inucap muali kawentuk sekadi jati mula. Samian ayam mepanggang inucap medaging toyo saking tebu ireng. Satios punika Banten sane munggah ring Bali patut kedagingin balung gegending miwah tetupang. Kalau yang coba jemaah atau ngat Bisa. Anu saja tajam ngan yang saja. Balung ban anu arus ne anu ne arus ngalah guru ne nyandang anu pada percaya pang anu kan pang melatih ya anane. Jero mangku wayan kada ngewohin tirta sani kawigunayang mawit saking sia kelebutan. Parikarama mabayuh oton kekawitin saking nata Banten oton wau kelanturang antuk melukat ring natar pekarangan ring ajang palinggih taksu geginan utawi Sangyang Surya. Wus punika wau kelanturang ring genah-genah sane kasurat ring lontar minekadi merajan puaregan lebu utawi margi agung miwah ring sisin telabah. Swece Bali TV.